Haga jing lakai ICC Women World Cup haprengga sa Afrika Persia ke England. Haba pai syakna ke jing lakai ki thai lakai jong kari England. Kila khor ga nam job adin magilala ban limsok ya ki thai lakai jong ka sa Afrika da shipe weekend. Haga jing lakai T20 haprengga Afghanistan Persia ke Bangladesh. Haga nge jing lakai ke Bangladesh kala khor ga nam job adin bagalala ban lim ke Afghanistan da ar weekend. Haga jing lakai La Liga peringkat Osasuna Persia ke Getafe. Haba pai syak nge jing lakai ke Osasuna kalau khur ga nam job badin makalala ban pelim ya ke Getafe da ar la kawai. Haga jing lakai Premier League ha peringkat Bournemouth Persia ke Fulham. Haga nge jing lakai ke Bournemouth kalau khur ga nam job badin makalala ban pelim ya ke Fulham da lai la kawai. Bad haga nge jing lakai Semenyo uli ban tiap ar gol nag benta ke Bournemouth. Haga jing lakai FIFA World Cup Under 20 hapring ke Ukraine Persia ke Paraguay. Haba pai syak nge jing lakai ke Ukraine kalau khur ga nam job adin bagalala ban pelim ke Paraguay da ar lakaway. Henry baro ar taligi kenhun ki Rung syakara of 16. Haga jing lakai hapring ke New Zealand Persia ke Japan. Haba pai syak nge jing lakai ke Japan ka beliau ban Rung lupa syakara of 16. Kadang peteng ban khur ga nam job adin bagalala ban pelim sok ke New Zealand hadu lai lanot. Haga jing lakai hapring ke Panama Persia ke South Korea. Haga nge jing lakai ke South Korea kalau khur ga nam job adin bagalala ban pelim ke Panama da ar lakaway. Paling bagan nge jing job ke South Korea kadang don jingkerman ban Rung syakara of 16. Haga wai par ke jing lakai hapring ke Egypt Persia ke Chile. Haba pai syak nge jing lakai ke Egypt kalau khur ga nam job adin bagalala ban pelim salit ya ke Chile da ar lakaway. Bari ka gol penjob ke Egypt kalau ban tap ashwa ban kut ke jing lakai kada haga minit ko khandai peu plus san. Baleng bagan ke jing job ke Egypt kadang don jingkerman ban Rung syakara of 16 kad baga Chile kalau ban Rung rupa syakara of 16.